العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم إخوة المشاهديننا في كل مكان بتحية الإسلام الخالدة، تحية مسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري مسيب جولبي باون يتودن الله تبارك وتعالى، جولودن إدو النباج مكة محمد صلى الله عليه وسلم. mi hiwrorike on hiwrango wonande julɗo ko aduna e hiwrango wonande yimɓe aljanna ɓen ko nder aljanna. woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon onon ɓeɗo musidɓe. here miɗo tori nde allahu tabaraka wa taala waɗata kala konngol ngol andantede mallam wowlde ɗo ko sabi makko kanko allahu jalla wa ala. miɗo tori nde allahu tabaraka wa taala ƴettata on onon ɓe jooɗiɓe kala no keeli no ndaara émission gandal e faamu. nde allahu tabaraka wa taala ƴettata on tawna on e ɓen heɗitoto ɓe yewtere ɓe ƴetta ɓuri moƴƴude ko yewta kon ɓe gollitira. ko waɗi allahu inni ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. hare noon si ɗum noon feƴƴi musidɓe kono wowirɗen noon e émission meɗen mandanteɗe ma hiɗen andi mo joni. hare noon hande kañum kadi ɗe mbaɗi neldari molanade fi yimɓe yiɗuɓe Jama TV yiɗuɓe kadi émission gandal e faamu. hare noon hande hiɗen mari hoɓɓe ɓe andantedema ko woni golle maɓɓe ko yanganagol oɗo qur'anu karim e noddugol e laawol allahu tabaraka wa taala. ɗe mari kadi ceernoɓe meɗen molanaɓe hande ɓe andantedema fayda mo yiyali ɓe wiyeten ɗuuɗa, kono mo andaɓe kan fayda wona ɓen ɗon wiyeten. kono haray ɓawo yen junnude udditugol yewtere nden en jonne taw hoɓɓe meɗen ɓen ɗo taw hikkoran ɓen ko jungo ñaamo ɓen ɓe présente ɓe andinen ko kamɓe woni homɓe ɓawo ɗon arten e hikkuɓe ɗon ɓen kadi inchallah. nam cheikh faddal. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. haray mi hurike cheikh mouhammad e oustaz abdourahman, mi hurike on, mi hurike mi landike siɗon e jaam. haray kadi mi hurike kadi wonɓe e darde ɓen fop e nokkeli ɗen fop e aduna on. haray kadi mi landike kadi si tawi ɓe e jaam. ismuka? haray miɗo make mouhammad sharif diallo, miɗo immori medina to. machallah. haray ko cheikh sharif diallo. haray ɓawa ɗon kañum kadi en jonnayi hoɓɓe men hikkoran ɓen ɗo ɓen kamɓe kañum kadi ɓe présente o. nam ya cheikh. bismillahi rahmani rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd. halay ayuha ikhwa, أحييكم بأتى بالتحيات وأزكاها قائل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
haray inden nen ko Abdourahmane Bari fita timmi Madina jooɗi ɗo Dakar Sénégal. haray meɗen hewti ga télévision men ɗo Jama TV. haray meɗen weltano organisateur ɓe golloɓe ga ɓen Cheikh Mouhammad ɗo wonɓe sabu hewtugol men ɗo men haray min hiwri ke dendangal wonɓe seedade en laalagal leydi ndin. assalamu aleykum wa rahmatullah. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray noon komi innon gon tun hannde ɗen mari ɗo welo welo mandantede ma en yiyene ɗum ɗo joni e gite men musidɓe julɓe ɗon andi ɓe inne wo humpita ɗon e yiwɗo on ɓen ɗiɗo wona gotum. idan noon on yi'e joni ko waɗi noon ɓe yiwɗon ɗo wiye joni atiɓe ɓen présentade taw ko wonɓe jangude tawi kañum kadi qur'an o machallah ɓe honji hikken ɗon kañum kadi ɓe ceernoɓe andantede makko jindaneɓe e nokkeli fof e yahugol noddugol e kaɗo din allahu tabaraka wa taala woni oustad Abdourahmane. idan noon musidɓe hari ɗen wowuno antenne on en yawatamo udditude kono hande en udditemo lawɓay hawnaki woɓɓe tawa no lerɗi ha noon e yiwugol ɓeɗo ceernoɓe oustad Abdourahmane yewde e mabɓe marɓe ko humpa e ko dina no wawi landade kono on tigi no wawi noddude haray no affici ɗon 200 600 200 honno 206 209 on tumasi si a nani ɗon hito ta habbo hito ngon waɗi tun 54 ɗon e ɗon min wawete notagol ma yewtida e ceernoɓe ɓen kono en jonne Cheikh Chérif tawa kamɓe ɓe udditana en jonde nden ɓawa ɗon hetten joniten kayen kadi ceerno Abdourahmane inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Allah musibbe o memmini ɓerɗe ɗe i wallah o gandallaw inni ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ko si
inde allahu jalla wa ala jantama tun ɓerɗe ɗen ndeƴata. idan noon o memmini ɓerɗe ɗen machallah artiti e qur'ana o jangani en ɗo dande aboubacry chatir. hay noon kañum kadi en andintine tun woni faalaɓe ɓen e noddude yoɓe noddu e 206 209 ɓawo nde ɓe nani ɗon hito koɓe waɗu prise e on ɗon ɓe waɗa 54 tun. si ɓe ɗibbiti ɗon 54 haɗa lanni haɗa ɓe habbaki hito ngon ɓe wawa yoddude imma ko cheikh chérif ɗo maɗum ko oustad abdourahmane. haɗa noon en hewtineɓe ɓe noon ɓe yiwɗen ko jomiraɓe riwayaji qur'anul karim machallah. haɗa noon lan andi noppi holtay immorde janganede qur'an, noppi kañ kadi holtay immorde andintineje, immorde e neldari ko handantedam hiɓe neldoren hande woni qur'anul karim e ɓural qur'anul karim. haɗa ko ɗum woni yewtere nden en jonniteɓe cheikh haɗa falyatafaddal mashkura wa majura. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi alladhi anzala al-qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin nabiyil huda war rahma alladhi unzila hadha al-qur'an منجما ومجزأ ليثبت الله به فؤاده. قال جل من قائل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تبارك وتعالى أوي بيدو يدو بي إنا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كو هادي دي قرآن يتي لفو ما يرند تيبيني هوري محمد لاول غوتو يند من أرمي دي نابا نياوري و وارا يحبها قرآن تيبو أبها قرآن تيبو هادو تيبيني دي ووتري من فوتارج من أريد أبقل نياوري من أندر دي ووتري. تبارك وتعالى ويتين حكمة وذلك لنثبت به فؤادك. وهذا من أدن دوترك وفيه من تبين تيم إرنمانك. استشهادا من هذه الآية أيها الإخوة المشاهدون، هذا يدل على أن من أخذ العلم جملة يذهب عنه جملة. من حكمة الله جل وعلا وجنن كان تبارك وتعالى دو آية جاكا نقصو جتي غننغال نووتر نغال يهاي نووتر نلا دون جومي نوونو جنو دي بدون نووتر پت جانغا بهنجو قرآن نووتر. kono Allah ini ko fiyo men tabintin ɓerde ma nden maîtrise qur'an on o tabita ko ɗum haɗi men tippinande wotere warattalnahu tartila min janganima nde hattirde e janngugol. haray en torike tabaraka wa taala waɗu kisal makko e dow ɓeɗo nelaɓe e qur'an on tippi e dow mum duuɓi nogay e tati. si ɗum feƴƴi siɓɓe e julɓe tedduɓe, haray nde ɗo alqur'anare ko finde faaloɗen yewtude hande. yewtanoma e jondeji go kadi haray nde ɗo hinde mari taw inɗe dongal e wakkande. min asma'ihi alkitab no jaa e dalillaji o ɗo mana ko hollata en qur'an on ko kitab e inɗe majje on alkitab. no jaa inɗe mayre alfurqan, no jaa inɗe majje inde mayre kare alqur'an on hinde wi'e bimana alfurqan en jantike furqan. no jaa inde mayre alqur'an alazim, no jaa e mayre inde go kadi ɗe tawata ɗe jantaka ɗo. idan ndeɗo deftere ko deftere mawnude ni. on andi annabajo kala si o ari jomen okka e mo ko wiyete mu'jiza en miracle. wiyete miracle ko kawase mo tawata na n'importe qui neɗɗo wawi addude wadde on kawase. waɗa mbe darbi misal annabi nuh alayhi salam ɓe okka kawase moƴƴingol laana e tumbere boowal, ndiyan ala, cankun janun ala, cangi jani ala, ko e désert laaɓuɗo ɓe moƴƴini bimana ka ɗo laana. ha ɓeya ngalde ɓe min yeyno laana dogirta ka cangol ala, ndiyan ala. kanko ɗum noon okkano
o moƴƴini kan ɗon laana tabaraka wa taala hoddiri addi ndiyam dogini ka ha inni wa hiya tajri bin fi mawjin kal jibal allahu akbar ɓe tañji nanuki kamɓe ɗum ɗo wawa wonde jomumen addi mollode vague ji ndiyam dogini laana kan o innihi tawi ka monta ka ƴawa e pelle vague ji ndiyam mollode ndiyam ayna e pelle hakke vague ji ɗin ko janɗi annabi ibrahima alayhi salam okka mujiza bugede ka yiite tawa sumali ɓay noon kadi c'est un miracle okkede e yiite ron ka sumude ɓe huɓɓi yiite ngen ha jomi winge jahim wa alquhu fil jahim ɓe bugimo toon o sumali kanko heɓi on noon mujiza annabi nuh annabi musa alayhi salam okka mujizaji 9 9 ayatin ila fir'auna wa qawmi walqad atayna musa 9 ayatin ila fir'auna o inni men okki annabi musa kawaseji 9 koyte ayat ɗon ko kawaseji tata ko allah on tuwa wadde siga majji no jeeya kawasi ɓurɗo mawnude on mo jomum men jantanin on ni ko ayatul kubra fa arahul ayatal kubra o hollimo aya ɓurɗo mawnude on woni bogagol nduɗo tuggordu makko wonta boddi annabi salih alayhi salam ɓe okka kamɓe naaka ngeloba e ɓikkum mum yo mbarew ka dame yimɓe ɓen ɓe ɓira bi mana ngeloba yaltumba e fetere ɓe ɓiramba ɓe yara ko ɗum ɗo woni mande ko annabi isa alayhi salam ari okka kanko kadi kawaseji bus no jeeya ɗum ihyaul mawta wurnitugol mayɓe no jeeya e mum bi mana moƴƴingol ɗo ni estatiru ma ɗum forme sondu ni moƴƴinira loope min atin ka hayati tayr o moƴƴina ɗum o wutta fa yakunu tayran bi idnillah o okka humpitugol neɗɗo ko honɗum woni ka nder on fotta e annabi isa o inna on hande ko maaro defuɗon seyde mum ɗon heddini bingal ɗiɗi ka nder wurere wama taddakhiruna fi bima takulun wama taddakhiruna fi buyutikum allahu akbar o yeetoma hande ko ceebu soƴƴirɗa teɗa heddini sengo urenkunɗa subhanallah luusiwal ɗiɗi o okka kadalik ko annabi isa alayhi salam wongol lo médecin divine ko te médecine divine ko neɗɗo mo tata ko docteur jo mo tata ko allah on formi mo allah on janni mo tubri ul akmah wal abrasa bi idnillah si goɗɗo ari no hara ko jibindina ko ete akmah ko jibindinaɗo e bunɗan wulide ama o ara no mema gite makko ɗen on hetta gite ɗen o ontade kala marnoɗo probléme si o memima tun haara lani ko ɗum wimo almasih mema sella mo memi wara selli idan annabi musa alayhi salam annabi isa alayhi salam okka mujisaji hewɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ari kamɓe woni akhir rusul afdalu rusul kamɓe woni ɓurɗo moƴƴude e nelaɓɓe kamɓe sakkiti e nelaɓɓen fo bi mana ɓe to addi kawaseji bus kono kawase mo nelaɗon dowa addude on ko kawase mo tata c'est un miracle éternel koyte mujizatun khalida ila an yarisa llahu l arda wa man alayha ko mujiza kawase mo tata ko dowa ɗo heddade ha ñande tabaraka wa taala weƴƴitino ley ndin on ha ñande o taggi o mundi o natti yimɓe ɓen ka makko se daari kawase nelaɗon woni homboni oɗo miracle molanaɗo woni nde ɗo alquran al karim kon woni seede ko kayre woni heddoton nden ko kayre heddi e miracle ji annabaɓen fou ala ko luttisina ɗum ɗo honto laana nuhu kan galaɗo de en dasara ka yeehi ka honto tuggordu moussa ndum galaɗo haysi fi hande woɓɓe no jooɗi turki to no inna ɗon asarul ambiya kaɓe ñamira mbuuɗi yimɓe heɓe mottidir toon tuggordi ɓe inna asa moussa e khatima souleyman ɗum noon koko ɓe ñamira mbuuɗi yimɓe ɗum no fof in dasara ɗum no fof lannino fi mum rappino lanni hiɗɗi honto naqata salih yehino ka balɓen noon ɓe warno ɗum fe no sumati honto kawaseji isa ɗi ɓay ko on ɓuuri wonde le plus proche nelaɗon annabi isa alayhi salam ko hecciri nelaɗon ko 570 ans e rewa ko 571 ans
ɗin ɗon hecciri nelaɗo alayhi salam idan ko isa ɓuri ɓattade nelaɗo kawasiji makko ɗin no hewno kono honto aynal baqiya hallaha min baqiya ala ko heddi ka idan ko heddi kon ko nelaɗon kawase mo nelaɗo hokka woni alquran karim nde ɗo noon alquranare bila nelaɗon feƴƴini alayhi salatu wassalam addi joni na hande duuɓi wulure e pawde 1000 ans e seeɗa kono ha joni hinde heddi ha joni sinde janggama a sikkay ko hande nde dippi kannahu nazala al yawm cheikh sherif no jentiaje ɗe ɓe janganen nen ɗo sa heeɗi keɗayne koye qur'anu koye tippade woni i wallah alquran yatajaddadu fi kulli yawm subhanallah a'zamu yani mu'jizat wa akbaru mu'jizat wa ajmalu mu'jizat ɓuri mawnude ɓuri janɗude ɓuri kadi bimana kawsiji alquran ɗi latan tahi haray kon ɗum falɗe yewtude ɓay tawi allah subhanahu wa taala arsiki en ndeɗo alquranare koyen danko nde koyen teddin nde koyen mawnin nde koyen tegu nde e place koyen yangano nde koyen kurkano nde si en waɗi ɗum jomumen subhanahu wa taala ɓanta en fi dunia wal akhira nelaɗon alayhi salatu wasalam maki inna allaha rafa'a bi hadha alkitab aqwaman wa wada'a bihi akharin jomumen ɓantiri nde deftere yimɓe ɓuyi aqwaman e waɗe be darbe misal yattadih ma naqul kama yaqulu ulama ul balagha on piye mise fi ko yewteten ko ɓurtu laaɓude nelaɗo maki inna allaha rafa'a bi hadha alkitab aqwaman nakira ɓe maki jomumen ɓantiri nde deftere yimɓe heewɓe ndaare hande fuɗɗore mamlakatul arabiyati saudia kande tippi ton ndaare hande ɓen kono ɓe feƴƴitori adna o ndaare hande no jomumen waɗiri ɓen dow sabu yanganogol ɓe nde ɗo deftere sabu kurkanogol ɓe nde ɗo deftere sabu tambitagol fi nde ɗo deftere sabu hittingol maɓɓe fi alquran ndaare ka qur'ana tawaynoɓe neɗɗo hari rewayno kerere herere ko sagginirte wurere kon herere goɗɗo haɗi ƴetta en ɗum waɗa allah tamarore haɗi goɗɗo ƴetta en ɗum tamaroje tati inna lamari allah ɓe tato watta jiifa kala wonde si welama inna abba mi ñamaɗo allajo mi manami heɓite e goɗɗo subhanallah idan ɓen ɗon haɗi ɓe hewti fi hadidul asfali haɗi ɓe hewti ka nanka ley ka e tippitagol e angal andugol goɗɗum e ko wiyete kon angal pinal ka kono ndaare ɓay qur'an on tippike musidɓe julɓe tedduɓe yeetiɓe ɗum ɗo taw rew ko memminotako la ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a ta rew ko nanata ko yiyata ko nafatama e hunde dirtinantama wa yamsaska llahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fala radda li fadli yeetiɓe expliquani ɓe fiɗi ɗo salamuji modi hunde nde arrangetama ko mapiɗa o ittatama e ande poɗantama nafa adda duñantama lorra modi ta rew ɗum alquran on civilise ɓe ɓanti haqqille maɓɓe ɗen ɓanti pinal maɓɓe ngal ɓanti famuji maɓɓe ɗin ɓe faami e yo jaka hari men tardi meɗen sujjana ɗi sanamuji rewa ɗi wuja ɗi nebbam protége ɗi jaka ɗum ɗo fof nafata ɓe rutta alquran o rutti haqqille maɓɓen e allahu tabaraka wa taala daren hande on to ɓe woni hande ko yite kon développement aduna avancement aduna hande ala ko ɓe mapori ka hande ala ko arabie saoudite mapori bal saha ɓe heɓanino hoore maɓɓe ɓe hunnanino hoore maɓɓe saabu oɗo alquran ha tay joni annuel ɓe ƴetta e concours mondial ɓe naɓa yimɓe ka maɓɓe milliard yimɓe anda ko jello janggi e nder mamlakatul arabiati saoudia guena ummul qura ha madinatul munawwara ko yalti toon khirriji ko janggoy toon dina arti a yoɓete 9 mois ɓe yoɓane billet d' avion arta kadi ha kama ko wallitoraka ɓeygude ma e nder si a waɗi 20 ans hakkude ɗo 20 ans 15 ans e 4 ans ɓen ɓuuri fanɗude donc ɓe gaynanino hoore maɓɓe ha tawi joni ko ɓe wallita julɓe luttuɓe ɓen zakkaji ko jello hibbete hande artire e adna on layyaji ko hirsete ɗon ko julɓe woni transportude tew wiyande acheji ɓe sakite adna woɓɓe ƴetta yeeya defte ko julɓe woni muulude ɓe sakita milliard ji defte woni sakide adna on c'est à dire ɓe yonnaninoɓe ha tawi joni ko ɓe wallito jama luttuɓe ɓen comme bo ɓanti ɓe الله تبارك وتعالى رفعهم الله عز وجل بسبب ايش القرآن بسبب هذا القرآن اي والله يا الله jaka sen tambitike nde en hittini fi nde en kurkanike nde en ƴetti fay maɓɓe en holliɓe nde
jaka jomum ɓanta e fimen ndaare hande Dubai ko ƴettata sukaɓe men naɓa dartina ndaare hande Qatar ndaare hande pays Turquie ndaare pays avance ɗi ɗin fof on tawi ko nder Qur'an ɓe hikkinde yeeso haray musidɓe julɓe tedduɓe ko minen e noddude en fof mi nodda hoore an ko en tambito nde alqur'anare mawninen fi nde homan yu'azzim sha'ira llahi fa innaha min taqwa alqulub kala neɗɗo mawniɗo fi mandeji dine Allah on ɗin ɗum no holla hulugol nde ɗo ɓernde makko holla kulol Allah subhanahu wa ta'ala e ɓernde makko nden a jaɓata alqur'an walline ka leydi a jaɓata yide ɗerol alqur'an no futtiri ni acca ɗon feƴƴa bal a hocce ɗum harɗa subbin hino sina yanirima ƴettande baka ka ɓernde bal sa imamu Nawawi rahmatullah alayhi ɓe windi deftere ɓe nende adab attibiyan fi adabi hamalati alqur'an ɓe maki ko ɓangel ngol fi neediji neɗɗo so hukayni hundade alqur'an neediji ɗi duwa ne orde ɓe maki no jaa e ko salafu waɗayno si deftere yanirima alqur'an ƴettande nunnode walla waɗande ka tinde makko hollugol Allah mi tawaki de mi ɗiɓi alqur'an on jomum mantinde wi fi suhufin mutahhara bi aydi safara neɗo koye ɗeri laaɓuɗi pos nde waɗa bi aydi nde juuɗe safara seteɓe fi kala karmo koɓe fassirin ɓe lutodi man humu safara huna qala al ba'du as-sahaba wa qala al ba'du al malaika lakin ar-rajih humul malaika ɓeni ko malaika ɓe mbiyaydi safara nde juuɗe seteɓe ɓe tata goɗɗo ɓe mana ko kiramin tedduɓe barar iggamɓe jomumen tabaraka wa taala kamɓe Allah jonni hollugol Allah sonde ƴettande qur'anade jonna n'importe qui yo addu ɗum ka leydi e dow ɓurɗo teddude e annabaɓe e nelaɓɓen haray nde ɗo alqur'anade musidɓe juuɗe tedduɓe o deftere nde tata en fof ɗen hani toppitade nde nelaɗon alayhi salatu wasalam no andi no woodi marɓe mbuuɗi okkitirayɓe itta sadaka darna juulirɗe juula janga hoora waɗa piiji buy ɓay num ɓe andi buyno ɓornirde moƴƴere mana no adonirde moƴƴere inno Allah wi non fastabiqul khairat adonire ɗi moƴƴereji nelaɗon huuti suuɓi julɗo ɓen ɓe maki ɗon andi ko woni ɓenni men anda ɓe maki khairukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu mi ndaari mi tawi mi taski mi yiltindiri ha mi tawi modi sadakaji no ittede zakkaji no waɗede yimɓe no horude yimɓe no juulude kono ɗo andi ko mbo ɓuri moƴƴude oy man ta'allama alqur'an ko on janguɗo alqur'an ta'allamahu o jangininde juuɗe yimɓe o longininde ha o wawi nde o maîtriser wa allamahu o wuddinani kan kadi ɓeɗi ko Allah on andinimo ko o jooɗi tawi mo janna nde Allah ya Allah ɓe maki komin dartindi kon ko oɗo ɓuri moƴƴude ɗon andi fiyen ɗum goo taw en andi jaka neɗɗo so jannayi il faut taw labuda yata'allam qabla yu'allim buyande jaɓata yaade fino alquran e machallah danden weeli jokkay to ñuñco arno liɓa birkije goo liɓa madiji goo akkamu tajwid tawa fof no jillodiri Allah ko musiɓen wakki ta'allamahu o yahi taw o fiino o janga ahkamu tajwid e riwaji yowiti nder ton on tumati noon o jooɗo o jannade ɓe maki so waɗiri ni haɗa kanko ɓuri moƴƴude par ce que kanko o ƴetta woni ronantiri nelaɗo ndin o sakani miracle mana kawase mo nelaɗo okka noon o faalayi on yeñoyi on tabituɗo ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitande haray ɗum mi faala kadi waɗanden tan mbi e nde ɗo haray wakkilo ɗen jangende jannede fayi men kala neɗɗo faalaɗo ñallal mum ngal yo moƴƴu ñallal mum ngal yo avance yo waɗu piiji bus e nder ñallal ngal hara o amali ngamelo nangalimo découragement nangalimo hay fus e ngamelo yo finu bimbi o ittira koƴe ɗerol alqur'an yandi ko fanɗi o haysi ko ɗello koɗol alqur'an o yo janggo haysi ko page goto alqur'an yo janggo hay sey wawade fondude ɓay tan ala ɗuuɗa yo janggo min mahfudatihi mimma stadharahu qalbu yo janggo beruɗi o manti ka haqqille makko ɗo yo janggo haysi ka hawre lawol haysi ka hawre moto makko haysi ka hawre otowal makko hay sey ka nder oto har ka nder bis so ƴawi yo rewto seeɗa e qur'an subhanallah idha fa'ala dhalika sayara inchallah ajaib fi yawmihi o resisa ñallal makko ngal resisa e fes ñallal makko ngal o amata fiw o heɓata défaite e nder ñallal makko ngal jarrif satara kala essayé ɗo o yi'e haray musidɓe julɓe ɗum ɗo no jaa e secret ji ɗi tawata
min on mi golliriɗi ɓawa wasiji karmukoɓe amen ɗum on tigi yi ɗum komi waɗayno BFM ma ɗum brevet minen laggine men inna brevet komi waɗayno ɗum en 2004 ɗo yo men rewtade darso amen on mathématique leçon mathématique ko ma géographie ma biologie ma histoire ko ɗerol alquran taw ɓe janni men haadi ka duɗal sa faala haqqille yo ɗe hento lootirɗe taw alquran bimbilaw si ƴetta kala ka hunjete wallahi ko ɗum men janggayno taw page alquran ɓeyna onon fof no mapode révision 7 heures yoni yaha joni ka école minen nam par ce que minen andi gundo on ko rewtogol quran on taw jalbinta hakkille ɗen ɓoye buyɗo no wullito fayɓe men ɓe ngala famude ka l'école minen faala ko walliron men ndar ene ko windete yare ala fi lootir ɗum alquran ya akhi yo ƴettu ɓerɗe wunji ɗin taw ƴetti on jakide yo janngu ɗin ɗon bimana loota e hakkille o yaa noon ka l'école machallah on andi ko fiya ɗum hono woni secret on kala jannguɗo alquran haqqille ɗen jalbay hoɓay courage nder ñallal makko ngal o ronkoyta kadi ka l'école ene ha hande honto yi ɗon darsu ma haala neɗɗo innaka no teddi o yi kan le premier philosophe c'était Aflaton Socrate ɓen ko nanta e ɓen ko ɓe woni philosophe ɓe aranɓe ɓen ka alfalasifatul uwal kon ɓen kono ha nde nanat ɓen no inna no ɗi konguɗi Socrate no teddi Aflaton no ɗin karan goɗɗo janguir no ɗin no mari ça pèse lourd en nanal ɗum ka konngol bani adama en ƴaali innagol ɗo no teddi kono alquran tabaraka wa taala sifori ngo teddugol inna sanulqi alayka qawlan thaqila Muhammadu meɗen bugade dow maɗo konngol teddugol si tawi noon a faala maîtrise ugol ay moto jemma juula bimana nde tawde fiyon waɗi konguɗi ngana sa hunjiki alquran jalbina hakkille paygo nga l'école waway mathématique o koko nan toon no satti fof mat ko qur'ana renkirɗama ɓe ka araɓe na riyadiyat ɗum fof sattanima o sayi a tenale alquran mana sa mais wawi maîtrise de alquran on ɗiɗa riyadiyat mathématique géographie science biologie ɗum ɗo fof ko sera watta ɗum chimie fof watta eno hoyi sabu noon konngol Allah ngol hingol teddi sa a wawi tungol ɗon haalaji luttuɗin fof yombante haalaji luttuɗin fof wona e facile haalaji luttuɗin fof ata eno hoyi haray musidɓe julɓe alayna bi hada al Qur'an faisons tout pour apprendre ce Coran ce holy Coran ce noble Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur Muhammad sen wakkilike mundi ketun ndeɗo en maîtrise ndeɗo en janni nde fay e men ɓen kala gandal ngal weeɓi tan e gande aduna ɗo musidɓe julɓe tedduɓe en wawa jangude ngal kala gandal ngal weeɓi tan en wawa ngal jangude haray ko ɗum mi wasi hoore mi wasi en fup men tinnagol janga ndeɗo alquranare haray si ɗum waɗi jomumen towna e fi men jomumen ɓanta e fi men aduna men on hoyay hakkille men ɗen jalbay ala kadi ko ronketen ndaare kawa si alquran nde tawde ko kalamullah ko haala allahu tabaraka wa taala wondude ɗum enen julɓe ɓen hay paykum walad sahir duuɓi joyi hunjoto qur'an ka ko haala jomum subhanahu wa ta'ala hika teddi kadi kono wondude en jomumen dali walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min muddakir min yombini alquran o moodi walaqad yassarna alquran en bamen newini alquran are limada ya rab lidhikr fi ko révisé fi ko rewte fahal min muddakir o landi onde aslon ko hal min muzdakir kono siqatu mufta'il yati bi hadhi ta ene woday e mon révision do rewti jangi fa hal min muddakir siqa on arti bi maana ene woday e mon ƴetto nde qur'anare jangi joni ko enen jomen landi minen on men newininde mi yumini ko sattuno kon fowton min artiri mi waɗi konguɗi ɗin ɗi yombuɗi joni noon ene heɓoto emo rewtotoɗo ɓay men yombini ko enen landa ka sual fa hal min muddakir hada sual kay baraka rahman fikum idan aljawabu yarjiu ilayna haray réponse o ko enen jaaboto Allah subhanahu wa ta'ala min de mi newini so jangi madda wenne sarf ko ɗon anno ɓuro toon fillitude surtout si tawi on tii ko dow toon seeɗa jangi si ɓe natnima babul qalb babul ibdal a jangiɗen al ibdal wal qalb
ko ɗon andata tigi konngudi ɗin ko honno ɗi iwri ka asli ɗi arti ka ɗi wonno ɗon subhana tawa jaka so tawi ɗum hewtirano ni ɗum sati ndaaru kalimatu istabir istabara manara muddakir ndaara no ɗi waɗira qalb haa ɗi hewtirno ɗi waliro ɗo ni a tawi ko yombina ɗum ari ɗo tabaraka wa taala a tawi o hoyni nde moƴƴa haray ɓay tun allah o hoyni nde en torodiri janngol nde nelaɗo alayhi salatu wasalam ko ɗum ɓe accirno en sahaba ɓen kala neɗɗo tinniɗo jangge alquran e hoore soobe jomumen subhana taala yiyay mo jomumen subhana taala faama fi makko jomumen wattana e hakkille makko moƴƴa bi darbi misal nelaɗon no marno ɓuri guluji 15 annabi sahaba de compagnon ko jokkunoɓe woni takko maɓɓe tawi fof no janngude alquran no rewto bayna mustakhirin wa mustaqil hakkude ɗuɗɗinɓe e hawrinɓe kono tawi fof rewtoto balɓe ni sahaba ɓen kamɓe ɓay hari buuɗu ɓe towi si ɓe naati islam woɓɓe maɓɓe iwta no golle iwta ka jardin mum iwta ka marché arabi jemma tawa ronki wata fewtude qur'an o janga ɓe tawa wattu ala ono ɓe ƴette noon kono yetasaffahuna alquran ayeno ɓe fonta ɗiri ɗin ɓe yilta baqara bi rabbin nas ɓenna ko fiyo ɓe heeɓu ɓe wawal janngude nde kono anni on ya rabb meɗen annino janngo ɗum ɓe yilta ɓe nakkitawa rabyo ɓe bakande ka ɓernde ka umar ɓe wulla wayaɓe kun min al husni min adami qiraati hada alquran sabu ko ɓe suni ko ɓe wawal janngude nde ñallangal ko ɓe fayetande ɓe yiltande ha ɓe omba ɓe toro allah subhanahu newnanan janngomi hunjom janga nde ko ni ɓe wakkilno imamul boukhari ɓe maaki fiyen inni fayɓe ɓe yo hunjo qur'an yo wakkilo la yamna'u min alkibar an yata'allamu alquran qala al-bukhari lianna as-sahabata ta'allamu alqur'ana wa hum kibar wa talabu al-ilmi wa hum kibar imam al-bukhari ɓe maaki ka sahih maɓɓe ɓe maaki wattane hakkilde tawi no mawɓe ɓen jangata sahaba ɓen kamɓe kadi ɓe jangguno qur'an hari koɓe mawɓe natno islam woɓɓe ko 37 ans 40 ans natiri islam kono ɓe wakkili ɓe girde nde umar radiallahu taala an ɗen et puis allah no hokki ene mise o zaman ɗo ko ɓe alano kamɓe salaf ɓe nayno kamɓe sahaba ni kana alhifdu yasabu alayna wa kana alamalu bima hafidna aysaru minna min alhifd allahu akbar bi khilafi waqtina hada wo menen hari hunjagol ko sattani men kon menen ko gollirgol ko min hunji kon ɓurno men yombande ɓurno men newanade e mari men ɗum no welani men fi gollirgol ɗayaje qouran wa aqimu sala wa atu zaka wa anfiqu men ɗum no yembanno men no newanno men okke juule jange hoore ko aaji ɗin tinni kono newanno men kono hunjagol men harno sattani men tawi enen yiltodiri ka enen nahnu alhifdu yawma aysar wal amalu bima hafidna as'ab enen hande ko gollirgol ko janguɗen kon ɓuuri sattude bimana gollirgol ko janguɗen ɓuuri sattude kono hunjagol ɗo yemmani misal hunjagol no sattanoɓe seydina oumar radiallahu taala anhum anduɗon o e wakkilare e soobe e iman 10 sanawat kana yahfadu lbaqara wa ma tajawasaha duuɓi 10 ans seydina oumar hiɓe jangude suratul baqara tun ɓe wawali yawtude suratul baqara duuɓi 10 hiɓe lappude baqara si ɓe hunjigol ñande ɓe hunjigol min shiddati farahihi dhabaha naqatan wa jama'a an-nasa fa akalu wa sharibu ya salam ñande ɓe gayno hunjade baqara tun duuɓi 10 ɓe hirsuno nde ñande ngeloba ɓe defi mba ɓe waɗi buyon ɓe nodditi jama o ñaami welo welo are ñamon oumar gayni baqara hande ande ene nde yori juuɗe akhi imam sherif ɗo mi anda so ɓeɓuno dammol malla nagge ko ɓe gayni um jaade alqouran o imam mouhammad noon ɗo kano jogui jus aji ɗo ko golle salaf ni ka golle salaf de ɗiɗi ihwa ɓiɗɗo maɓɓe on ibnu oumar o waɗi 12 ans 12 sana so gayni baqara 12 ans te kanko woni asgar kanko ɓuuri fanɗude ka duuɓi kono o waɗi duuɓi 12 so hunji baqara kono andi kamɓe ɓe noon nahnu ida kunna ida taallamna 10 ayat la natajawasa hatta namala biha wa nataallamaha kamɓe ɓe jawotata ɓe fiini kayeje 10 ɓe yawtinoɗe wonde ɓe faamiɗe ɓe gollira ɗe ɗen hara enen kadi no waɗɗi en ka jemminen ɓeɗo wiɗen neɗɗo toppitiɗo alqouran o wo kippinde wedditaki e mayre allah tabaraka wa taala kipa e fi makko o kippoto mo misal mum
sahabaɓe farno jangude alquran kono no woodi ɓurnoɓe rewtonoɓe quran ha 3h du matin 4h hara fof no ɗaani no jeynoɓe ubay ibn ka'ab radiallahu taala an lamma ra'a allah azza wa jalla min shiddati tamassuki bi hadha alkitab wa shiddati i'tinaihi bihi wa hifdhihi wa tatbiqihi bayna sahaba arsala allah azza wa jalla jibrila ila muhammadin li'allimahu alquran Allah tabaraka wa taala ɓayi ubay ibn ka'ab e tinnare mum e wakkilare mum yiɗugol makko nde ɗo deftere allah subhanahu wa taala windi message immini jibril alayhi salam ɓurɗo teddude malaika ɓe laamiɗo ɓe on yahananka muhammad innana lammo o sahabajo makko wiyeteɗo ubay ibn ka'ab yo jannanammo alquran. Allahu akbar. Risala min Allah. Hade on heɓi on welta Cheikh Sherif Cheikh Muhammad hade on heɓi on message non ngi heɓale mo nani on message wala de akhi na billahi wana kadhalika ana ma hasaltu ala dhalika risala tilka risala atantum wallahi on lettre wala heɓde de lettre immo ɗo ko Allah tabaraka wa taala lettre on ari jibril ari ka nelaɗo muhammad alayhi salam ɓe noddi ko ubay ibn ka'ab bayna sahaba buyla herno jangude ka kono ɓallaw yi'i o rewtone qur'an ha o soƴƴore mar o rewto ha foɗano har mo desid inchallah kala riwaya arɗo e nelaɗon o maîtrise mo. Allahu akbar. ɓe noddimo ɓenni ubay ɓenni ari ɓe maki amarani llahu jalla wa ala an uallimaka alquran e riwaya go an uallimaka sortul bayina allah subhanahu wa taala yamiɗiɗon ubayyo mi janni alquran o wi nelaɗo habbe mi landito nanon laysa shakkan fiik na sikkitagol ɗon kono uridu an arifa hal hada min indik aw min indillah. Allahu akbar. Mi faala ande si tawi ko immorde e mon e so ko immorde ka Allah subhanahu wa taala mi sikkitaki on non kono mi faala tun andude nelaɗon mi faala ande si tawi Allah o wi tun muhammad jannuɗon goɗɗo e sahaba maɓe alquran suɓiɗon lam min fi jannu fiyo jannan e so tawi Allah on toɗɗilam min tigiri bi ismi hara ko indande o jammiti o précise o wi ko min ubay yo jannan alquran sammallahu ismi ko ɗum tumi faala an fa qala sallallahu alayhi wa sallam bal bismika ɓe ma ko tabiti kon inde ma nden ko ni hewtirinmi ɗo e dow e konngol jibril wondema an ubay yo mi janne alquran ماذا فعل الصحابي الجليل أبي بن كعب بكى فقال سماني الله جل وعلا فوق 7 سماوات اسمي فوق 7 سماوات فبكى من الفرح يا الله موسى بن القرآن أرنو تدي o inni ene inde anden hewtoy ka dow kammuli jeeɗiɗi jomum men woole dow toon inde bayi miɗo sikkuda yo considéra hay komin woni ɗo kon o considéra ko on ti woni jokkude janngude ɗo kon alquran e yo jakka mi teddino mi heɓi valeur e martaba ha inde anden hewtoy sengude asamanu ɗi jeeɗiɗi o welti ha o wulli musidɓe ɗum ɗon o holli en wakkilagol tinno e nde ɗo alquran are teddude haray nde tawde wattuji ɗin ko happaɗi haray mi jangana en ɗo beru riwaji tati kabi hay ko 2 minutes bi iznillahi ta'ala fiitu en ɓurto wawde tinnade wakkilagol e nde ɗo alquranare inchallahu ta'ala no gasa Allah subhanahu wa ta'ala ka mannira en sabu mayre haray mujiza kawasi molanaɗo miɗo falno en andintinde kono lawol go inchallah en aro e nden ñande hara ko ñawdigal ko alquran o ñawdata ko maladie ji ɗi tata alquran no ñawda ɗi en aroy inchallah junni balɗe en cheikh mouhammad en ɗo weƴƴiten harande ñande ko ɗon programme al ilaj at tashaffi wa tadawi bi kitabillah harande ñande ko ɗon domin tun ƴettuɗen nde ñande omi maki ɗon nowru holtay jama on nanay ɗon buyi inna jaka men tardu jaka artugol ka alquran tindinen ayje ɗen kadi bisimillah jama o wawa nafitorde haray so tawi cheikh mouhammad en ɓe newni naan jangay ko riwaji tati bismillah jalla wala assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam ella la inshallah haray men jonniteɓe hay joni ɓaylan andi hewɓe fen ɗo no heɗade wa illa tun koye andintin tun kala faalaɓe noddude imma ko landal mari ko faalaɓe landade walla ko yewdugol e mabɓe haray no wawi noddude e 206 209 on tigi si nani hito koye on tigi ɗibbu tun 54 wawa hendade ɓe antenne o inchallah jalla wala kala faaɗo ɓe noddude no wawi noddude e 206 209 inchallahu tabaraka taala haray antenne o no uddita si on togi on nani ɗon hito woto habito hito ngon kisan yo ɗiɓu 54
ɓawa ɗon o wawa feƴƴude kono haray hiɗen jonituɓe kadi micro on ɓe weƴƴitana en yoga e riwayaji qur'anul karim aywa musas haray kono heɗa nam haray no Cheikh Mouhamadou Makiri ni haray inchallahu taala en jettay riwaya goto nenne Shu'ba haray buyno andi riwaya on bismillahi jalla wa ala faala darde hara ko corteji ɗi tawata hara ɗen andi so tawi no jangueɗe ko anduɗa si tawi sansi ma waylitike ma sansi tun o wowɗa noon a so'ay kisan bi mana ɗo sansi nani ngal walori komin andi to طيب haray babas nam haray lan andi ɓe arte joni meɗen joni ɗo ɓe artude en hewtine Chérif kamɓe kañum kadi ɓe addanen hasko feccere page qur'anul karim ɓawo ɗon hara ɓe wawi yiwde koɓe haccodini gonge muɗum inchallahu jalla wala nam Cheikh Chérif haray onon kadi artirenen ɗon seeɗa immorde e qur'anul karim aywa nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار الله صدق الله العظيم ما شاء الله si tawino nano waktu fadirni ɗum en jonneno ɓe kamɓe ɓe janggan en ha weeta mais ala kulli halin ko ni ko ma wawen eɓɓitade waktuji ɗi haray noon ɓe yiwɗen ɗo woni Cheikh Abdourahmane haray ɓe
ko wonɓe walditade julɓe heewɓe feendo ɗo immorde wonduɓe e ñabbeeli ɓe ñawdira qur'anul karim moƴƴa noon haray noon kala humpaɗoɓe si wawi no humpodirde e maɓɓe joni num ɗo yoɓe iwɗe ɗo haray no labano ha aywanam ko waɗi noon ko humpitiɓe fi muɗum lan andi en addoyeɓe ɗo hara ko fi ɗum tun koɓe yewtu en nawnaje ɗe andantedema qur'an on hino ñawda wono ɓe yewtiri ni joni haray noon ɗon andi fulɓen inne komo anda humpa mais kan anduɗo humpetake ala kulli haali en jonniteɓe ɓe jokkito enel daari maɓɓe ne inchallah. Naam suɓɓe julɓe tedduɓe no wirɗen nane haray en attoray riwa Shu'ba haray mo falɗen annintinden ɗo bismillahi taala en eɓɓuno janngol hara koye corteji tata jamon hara no andi ɗi seeɗa fi on tigi anditu konto fiyo faamu konto lurral ngal woni haray en suɓike ɗo leyga surtout mursalat bismillahi taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. نعم هري أدوك رواية شعبة الناصم هري نرتي إن شاء الله تعالى رواية همزة إنجيل دين همزة إكسائي بإذن الله تعالى هري نجتي سورة التحريم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه
إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذا ندار سرون كرواية كسائي همزة هذا سكتورين رواية غوتو إما ولا ورش ولا قالون جوني هراي تشيرون اختيار سيقولوا يدو أري بنارين كورش إن شاء الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم سيجوب تدبه هريكو هاكو دراده بأذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا المسيبة إن هبي ولو woni nowlu holti ma noppi holti ɓerde ɗen kañum kadi anditi Allahu tabaraka wa taala ko waɗi ɓe addani en yewtere labande en andantedemo no feppodiri e zaman on fendo ɗo. hara musidɓe ɓe atoriki en yewtugol woni mujizaji ko annabaɓe ɓen jonnano. ɓe yewti en fi nuhu ɓe jonnano lande kan, ɓe yewti en fi annabi salih ko ɓe jonnano annaqa ko wonnon kañum kadi ɓe yewti en fi annabi Musa alayhi salam ko ɓe jonnano tuggoɗo ndun e wargo jungo o e ayije go. ɓe yewti en kañum kadi musidɓe julɓe fi annabi Isa woni wurnitugol piijigo ma ɗum wurnita ko maayi ma ɗum ƴetta loopal moƴƴina ɗum watta ɗum ɗon sondu e duñoyi Allahu tabaraka wa taala. ɓe sakkitori en yewtugol oɗo qur'anul karim ɓe addane hakke man o qur'anul karim mawniri ɓe addane inde qur'anul karim ɓinde en inde ɓurde mawnude e qur'an ko jogiti kon ko woni qur'an hino jogiti kañum kadi ko wiyete tibyan kañum kadi qur'an ko sifa kañum kadi qur'an ko hudan kañum kadi qur'anul karim ko rahma. ɗuɗo fof ko e sifaji qur'anul karim e inde qur'anul karim ɓe humpiti en wondanedema o qur'an ma Allahu jalla wala addi dow meɗen wona sattuɗo ko waɗi Allahu inni walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir. qur'ana o newinanama fi wajitotoɓe ɓen e jange ɓene on est ce que yarle no woodi jangowo qur'anul karim wakkilotoɗo. haywana musidɓe julɓe wakkilo ɗen sabu Allahu inni fadhakkir bil qur'an man yakhafu wa'id waajor qur'ana on hulowo kamba an o. idan musidɓe julɓe ko ndeɗo qur'anare annabajo on alayhi salatu wassalam maaki taraktu min ba'di amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. mi acciri on piiji ɗiɗi ɓaawo an fondanede moɗon jogiti ɗi on majjata ko honɗum woni ɗum. ono yo annabajo on ɓe maaki kitaballahi ko deftere qur'ana on e honɗum kañum kadi e sunnan on mi muhammadin sallallahu
alayhi wa sallam nelaɗo maki o waqra'u alqur'ana fa innahu yati yawma alqiyama shafi'an li ashabihi duume e jangol oɗo qur'anu karim ko waɗi qur'ana on aɗa yeyi ñalande darangal no fattono ɓeɗo wondunoɓe e oɗo qur'anu karim no janga allah o inni yatlunahu ana alleyli wa atrafa annahar hiɓe janga qur'anu karim jemma on fof e ko wonnon kayen kodi e ñallal ngal fof ɓe humpiti en ɗum ɗo sahabaɓe wono Ubay ibn Ka'bin ngal ɗo teddungal ngal andanteɗem allahu tabaraka wa taala waɗaniɓe allah on wowli fi maɓɓe ko dow kammuɗi jeeɗiɗi Jibril yaw wiyanala Muhammad yo jannanan Ubay ibn Ka'bin an musidɗo hay a meeɗa heɓude chef de quartier no hiwrima a meeɗa heɓude e honno ministre no hiwrima na kan noon filanɗo ko honɗum wiwɗa o wakkiliɗo duumi o qur'anu karim ha allahu tabaraka wa taala neli Jibril o seeki kam muuli ɗi jeɗɗi o tawi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fiyo wowlan yoɓe jannu Ubay ibn Ka'bin qur'anu karim sabu mawnugol muɗum nu idan musidɓe julɓe koɓe yewten ɗo kon en wawata rewde fof en yiɗuno tun seeɗa yewtugol ɗum ɗon findintingol hakkille ɗen nde ɗo yewtere kala mo andanteɗema tultama nde yo yaw ko paata men YouTube walla ko paata men Facebook wawa ɗon heɗitade nde fof ɓawa ɗon kañum kadi musidɗo partage o sabu nelaɗo maki man dalla alal khayri ka fa'ilihi kala on tindinɗo e moƴƴere o windante waɗɗo gollal ngal an a araligo e ɗo kona partage goɗɗo go daari nafitori baraji ko heeɓi o e muɗum a heɓay idan musidɓe partage haɗa noon ɓay waktu on hewti en idan Cheikh Sherif ko konnguli honɗo woni ko jogi ɗon faala ɗon sakkitorde imma weltanogol joomu nokku on e ko honɗugi honɗo homɓe kadi faala ɗon hiwrade e musidɓe ɓen fof. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. haray taw mi weltani ko on taw Cheikh Mouhammad mi weltani ko moƴƴa ko nodduɗon min ka nokku ɗo fi tawegol dental ngal ga ka yewtere marnde sens ɗo e Oustaz Abdourahmane kadi ko waɗi ɗo kon haɗa kadi ɗum ɗo kadi jama on dal ɓeydike ɗo moƴƴa noon machallah wonande kadi joma nokku on kadi haɗa kadi ɓe weltana kadi ɗum ɗo kadi ko hunde mawde ni waɗugol ka nokku kama ka jantete inde Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo kadi ko hunde mawde haɗa kamɓe kadi ɓe weltana mi hiwrike kadi ɓe mi accitoɓe kadi ka suudu to haɗa ɓe fof mi hiwrike ɓe mi landike si tawi ɓe jaam homɓe wono kotiraɓe am ɓen e Ibrahima ka honno Ibrahima ka honno ɓe fof dal ɓe fof mi hiwrike simi inni mi lime tumi fal jeey inchallah haɗa ɓe fof mi hiwrike ɓe mi landike si tawi ɓe jaam Allah kadi haɗa ɓe fof ɓe jaam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sherif hare onon kadi Jama TV weltanike on ko min noddi on kon jaabi ɗon ko won noon kañum kadi wonɓe yiɗuɓe e ndarude e yiɗuɓe émission gandal e faamu ɓe weltanike on kañum kadi haray hiɓe habbiti on laawo goo so tawi Allah woni hoddiri aywanam haɗa Cheikh onon kadi ko honɗum konnguli faala ɗon on mbirde immorde weltanoglo joni nokku on e yimɓe kañum kadi ɓannateɗama no darde sifa ɗin peeji fof. nam alhamdulillah rabbil alamin aray ko raɓɓiri kon ko weltanagol on wonɓe sabu ɓen Allah subhanahu wa taala waɗi de kulli shay'in sababa wonde kala mo waɗi sabu haray wonɓe sabu on seen ɗo ɓen ha waɗon sabu ha men ara ɗo haray ɓe fof weltanama haray on fof ɗon duwana tabaraka wa taala waɗa barke e gurdam monɗam waɗa barke e jiɗɗuruji men ɗin hokka e battani moƴƴe haray tigi tigi on joma nokku on ɓe weltanama ko wan noon ɓe anno wadde émission ji ɗo bus ɓe yaltina l'islam to ɓe dirna to kono nde tawde Allah waɗi ɓe julɓe ɓe yiiɗi yo geɓal hayso ko inorde tan yo wonu e nder émission ji maɓɓe ɗin ɗi jamma wata heɗade nafitora haray ɓe jarnama e moƴƴugol andu e maɓɓe e kala kadi e waɗuɓe junngo mum ga fino ɗiɗo émission ji feƴƴira jamma on nafitora e laalagal leydi ndin haray wonɓe e siifude ɓen kadi fof no weltana morde e taalibaɓe e musidɓe e kala kadi yiɗuɓe diine l'islam haray fof no weltanama kala ka wonir ton tori Allah subhanahu wa taala yo yewtireji ɗin waɗɗan en batte waɗanna e nafoore gurdam men ɗan nden tañƴini kan no nafude par ce que hannde ɗo ha kadna on hatti to no wawi siifude ɗum ɗo nafitora ɓeyda ɗum courage haray ɗen tori yo fof yo Allah nafir fof konngude ɗin o waɗana en
kanɗo wonana en yolde wonana en damal ha nato en aljanna. amin ya rabbi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hare ko wona noon kañum kadi e yiɗuɓe wonɓe ndaar émission gandal faamu weltani kon oustad Abdourahmane e ɓe habbiti on laawol go hareno musidɓe julɓe ko min nodditi on kañum kadi e yontere hande leere men wownede 19h30 e oɗo nokku meɗen Jama TV e même leere e même jour woni vendredi arowo. hareno musidɓe kala wo ko yiwɗo nga feewi no iwri Allahu tabaraka wa taala kono kadi yen fermude en yeggitali jon nokku on ɗen torinde Allahu tabaraka wa taala watta barke maɓɓe julna balɗe maɓɓe e balɗe yumma maɓɓe e balɗe julɓe hedditiɓe waɗa barke e ɓe ngureji ɗin fof yo Allahu tabaraka wa taala yafonen kala wo faljereji ɗandantede ma en heeɓi e muɗum kala wo ko yiwɗon ɗo tawi woni e muɗum faljere haɗa no iwri e on togui ko wona noon tawde bani adama timma kala wo noon ko yiwɗo nga tawi no rewi lawol ko noon faalira ɗon haray ko Allahu tabaraka wa taala hoddiri ɗum ɗon fal ilmu inda allahi aqulu ma tasma min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق.